Na Radiu 1 je z mano v živo Ina Šaj, polfinalistka letošnje Eme. Letos boš na Eme že tretjič. Ja. Recimo pri te stvari gledaš malo nazaj, a si rečeš, ne vem, sem ga polomila, to bi naredila drugače, a veš, kako gledaš zdaj nazaj, ne? Jaz v bistvu vsakeč, ko se za kaj odločim, ko grem, ne vem, na kakšno tako zadevo, kot je Ema, grem zato, ker me, ko noter me neki pokliče, da se v to podam. V 60 sekundah ti bom postavil 10 vprašanj, ti boš pa odgovorila s stvarmi, ki ti bodo prve padle na pamet. 3-4 zdaj. A bi bila raje na Euroviziji druga ali tretja? Druga? Si kdaj kaj ukradla v trgovini? Ja, če gumije, ker sem namehna. Restan krompir ali pomfri? Tenstan krompir. Bi cool ali Omar Naber? Bi cool. A bi bila raje, poslušaj dobro, osamljen genij ali družaben bedak? Osamljen genij. Si bila kdaj s kom? Ko zdaj pogledaš nazaj, pa rečeš, ojoj. Ja. Katere 3 eurovizijske boš dala v kolaž? Satellite, od Lene, pa If I Were Sorry, pa Euphoria. Izvoli, mikrofon je tvoj. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you, 'cause I can't go a minute without your love. If I were sorry, it would be a different story. If I were sorry, if I were sorry. Euphoria, forever till the end of time. From now I know that you and I, we're going up. Radio 1. Še več zabave na radio1.si.